لجیهان جی میناکن وی که هنه هلبت. لید مجارات دوشیرمه کرنه دا دبیم قی کسی نکاری آوه لدست ترکان بکن. جدما ترکان لآسیا ناوین گاو آویتنه سر ارد روژلاتا ناوین او وروا. نجامران بکس کم او جواکن وگوهران دی دوشیرمه کری نتوک او امپاراتوریک جخوار آوا کرن. وگاجی لسر بنکها و امپاراتوریه دولت. بریا کماره دما امپاراتوریا عثمانیان نافدارترین کاروان ده دوشیرمه کرنه دایه. تزانین چندین شاه و پیاین وان به کوکا خواه نترک. دما کمار آوا کرنجی دوج دوشیرمه کرنه برندان. وان وگواراندن دوشیرمه کرن بر ربازه نو بردان کر. جبر ده سردما کماره دا به آشکارایی دوشیرمه کرن نپیکانه دوشیرمه کرنا آشکاره وگواراندن یا نر اسیمیلاسیونه. لآلیه ترکان به هزاران مالباتن وها کتنه بر دوه و وگواراندنه هنه. کو ایرو روش نویچیرکن وان ده وردا به دزیکا دبیجن. با پیره باوه من کرد بویه. یان دا پیرا من ارمن. لگوری زانسته تکیلیا اسیمیلا کرن او دوشیرمه کرنه چیه نزانم. لیا از دزانم دوه حیامه دا اسیمیلاسیون ربازه مدرن آ دوشیرمه کرنه او او دوشیرمه کرن جی به زمین پکته. ام دوه چارچوه دا روشا کردن لباکور بنیرن. ام کردان بکن سه چین. چینا بندست، چینا ناوین و چینا سردست. پیشی چینا ناوین. چینا ناوین او چینه کو جقوناغا اسیمیلاسیون بوریه ده قوناغا دوشیرمه بونه دایه. ایدی خواه وک ترک ده حسیبینه. چینا سردست. چینا سردست او چینه کو به سیاسی خواه کرد ده حسیبینه. لیجبر او چین ده قوناغا اسیمیلاسیون دایه به کردی سلاوه داده به ترکی خاطر دخوازه. لجم و چینه چند او زمان کردی بس رنگ خمل او کرسمک شرقیه. ده چینا ناوین دا برجواندین شخصی هر تشت. خواه ترک حسباندن جی جوه یکته. چینا سردست ده و حیامه دا چینا کرد هری بهیز. دینامیکه. به فرمی نه فرمی. به سیاسی نه سیاسی. به چاندی نه چاندی. به زانبون آن نه زانبون. ده هر آلیدا به زمان میتینگران به میتینگران را ده دانستاندنه که لحفگیری دایه. کار وچینه ده ناف پرگالا میتینگران دایه. هم به کار هم به آبوری. به زمانی ایلام ده ناف جیهانا حزری یا میتینگران دایه. انگو ده پولیتیکاین میتینگران این پشافتن او انتگره کرنه دا به آوائه کی به میتینگران را هفکاره. چینا ناوین جبر به حساب برجواندی او اولهی مالباتی و شخصی کتی ناف قناغا ترکبونه خواه ترک حسباندنا و جنزانتیته. لوما بچکی بگونه. لی بله چینا سردست جبر هایا خواه جهر تشتی هیه و دیسا جی دو جهفکاریا به میتینگران را برناده به من بو پیش روژا کردان او چینا کرد هری خطره. انگو چینا ندرست کای پاکه. چینا بندست او چینا کو لدر دورا زمان او ویجایا کردی دگهیجه هف. نابیجم همو لبنن هنره. جنویسکار، وشنگر، کووار، روزنامه‌گر و جخواندهان پکته. جبر دقا کردی و کردستانه لعنیا وان هاتیه دان جبر بو ناسنامه خوبونیه برخودیره کلها گیان کرداتیه یا لسر پیان مایه
çawa ku metînger wan ji nedîtîva tên, ev çînên Kurd ên navîn û serdest jî wan ji nedîtîva tên. Kar û barên bo debarên netê de tu têkiliya vê çînê ya hizirî, çandî, zimanî, derûniyî û teyahûlkirina pêşerojeke bi metîngeran re tune. Lê her du çînên din hem bi aborî hem bi zimanî û bi teyahûlkirina pêşerojê di hembêza metîngeran de ne. Hevpariya van her du çînan qayişkêşana di dewşîrmebûyîna nijadî û zimanî de ye. Heke wiha biçe, yek rasterast xwe di Tirk hesibandinê da, yek jî bi ser Tirkî re vê dawiya xwe bi Tirkbûyînê encam bikin. Heke ev yek nebe qismetê van çînan jî, lê zarok û neviyên wan berendamên xurt ên vê yekê ne. Heke em çîna bindest ji nav derînin ku hêjmara vê çînê çend hezar kes heye yan na, gelo ew her du çînên Kurd a navîn û ya serdest ku bi milyonan in, wek rêbazeke veguherandina modern asîmîlasyon. Ango bi dewşîrmetiya zimanî ra piştî bi salan ji dewsa Kurdên asîmîlebûyî wê wek Kurdên dewşîrmebûyî bên binavkirin an na.